जरा काहामबाय मन बये तेनि ब समय काहामबा सारि चाङो तेनि नांबाय बा ग्रंलायबाय मन बये चों बे थाखारचां खिउ पैलाव इनके चोंखनाव सार जे ब 60 बा ब साइड नं केन्द्रव बे थाखे लामानि प्रब्लेम हिंखामन बये ब केहाक नय बात्रे सालायमन खामन कयो बनि तयनो सार बन तय सा साखनारि गादि खासो जोंनि मिडिया ताखुरावनो नां कम समयाव जों जरानि मन बये आं नानि दिङनो सारिचु ब लामानि तये चुंनायखे जोंनि रवो मैक्सिमाम HCL नि अंडर से लामा तु इनके तिनी HCL बाइखे ब्रानि जे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट आके सेंट्रल गवर्नमेंट आके HCL ब्रां खुब थामो जे कॉन्ट्रैक्ट खेमा आबो मियात पायाखौ आबो मियात पाया खनबो ए तिनी आबो लामा रनो PWD हैंडओवर लामायाखौ आरो कॉन्ट्रैक्ट को क्लियरली सेमो तंगो जे HCL राव जे लामा लामो आबो लामा नो मेंटेनेंस खेये PWD नो हैंडओवर खेने मानि उनेमा बस तिनी दिनो HCL राव आबो नो मेंटेनेंस खेये खेमायामबो एसे PWD नो हैंडओवर लामाया चिनि बो 10 दा आनंद लामा नायखे आं फाइपये वाइ ब्रेवाइ बा टेंडर खेरिहा बसे केहापो टेंडर बुने माक्रि आबम से लास्ट आइनि प्रेसार फाये आं प्रेसार मो बाइ केहा कंपनी नि उये टेंडर ड्रपिंग खेरिहा इनके आबो ड्रपिंग खेरिमो से तिनि आबो कंपनी नि वातिलुङो के ब्राङो मेखि पूजानि स्काङो के सा मेंटेनेंस केहा चामा जाके थाव था थाव मक मा कारणो आबम चुका माके सिलेना थाव मके ब्रानि लेबार क्रोय इनके नि bo bitumin kroi aboni sento keta oke bitumin supaya mo sa tau jora lebar kroi ko bo durga puja kali puja lai thoma asa keo knai shini jio brang rai sanai ke boni tuya ang boy HCL hindi chief engineer PMGSY hindi SDM level of ang ko masala ha mi akhina Facebook onu khna sani satam skango puja ni kali puja ni skango meeting khe aro HCL ni contractor engineer ono priye SDM ni chamber chu meeting khela ha ये ब्रांड काउरियो जे बिटुमिन पसु पायाबा बो पूजा सीजन सा पाइ थांग्रा तो आबो पे ब्रांड तांनाय जुदि ब्रांड तायाके जों आं ये पर्सनल ब्रांड होची आं मातां प्रेसार इनाय जे सिनि सरकारि नि एडमिनिस्ट्रेशन नुये पचु प्रेसार इनाय अच्छा टोटली जे आबो लामा दा तनु सा जे आबो लामा तांनाय मले बुक्तु मा आबो तो ये शिक्षा बो आनंद बाय 10 आनंद के ब्रांड सामु ताया बो सेतिनि बो सामु पाथक तुंगो रकुनु एडमिनिस्ट्रेशन कुनु मातां क्रोय ब्रांड मा कारणो ब्रांड सामु ताया वहा के बिटुमिन क्रोय वहा के बो क्रोय हिसे ब्रांड तुंगो लेबार काया पुक मा काया बु इनके तिनि बोरि खुये आपार 10 लामा आबो पसे बृक्ष तलेजिं आपार 10 के आबो पो HCL नि अंडर इनके रोव 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 खान 5 खान लामा काउ निनि बो हेलेमपुर लामा आबो पो HCL नि अंडर के HCL राव PWD नो हैंडओवर खेरिया के आबोले PWD लामाया के तिनि चंदीपुर NHIDCL नि लामा तिनि ब्रांखनो आं प्रेसारि मोबाइ ब्रा चिठी आं बा रो चिठी दङो ब्रानो NHIDCL नो आं चिठी सुइहा आबो दियो न ब्रानो आं चिठी सुइमो 6/7 2024 ब्रां खेहा क्या दिनो ब्रांग साहा 4.5 कोटी नि लामा सेंक्शन हा रिपेयरिंग क्या ब्रांग रिपेयरिंग खे रिपाइ के से PWD हैंडओवर लानाय के ताकुराव मी आखि आं चिनि ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा चिनि मुख्यमंत्री बुंनोपो आं मालाये नां मीडिया ओपन उखना 28/9/2024 आं मालायो आरो आइनि फर्स्ट पॉइंट आरो क्लियर के खेव all roads which are under HCL NIDCL those are Lamjuli block site number ni under tunema abo PWD baike daiti handover lani utho abong ke chong regular ro chong maintenance khemai nai 18 ta point ang bungno dabi khemi ke bungano positive no response ya bungnai nai hiye amboye lugu projana asa kheo bo chama jawo bing habi jabi sa tomono na khari amani chong kahama ke siyo te jaga wo wati kom phayo chin jaga wati bang phayo amboy pho bopo ke ha matang se chabo point lek mak ma bo sa point ke
যেমন এক নম্বর কে লামা যে NHI দিয়ে HCL ni andar tongma abo matang PWD no henoba daiti kheni uto ke bandari ma je Shantipur ni hospital abono po chalo emochi restart kheni ma to boni to ye ang chithi suiha chini matang no health no ke brang puno abodinge no ang last chithi simo ke 2/7/2024 brang no matang saha je bo chini bo 10/6/2024 suiha je bo 10 block ni andar Shantipur hospital no daiti ke restart khene ma inke chini honorable manik saha chini CM no ang chithi simo ke fire station ke ha set up khene to doctor nango gynecologist nango bandarima PHC abono restart khene to abong ke Tripura state cooperative bank ba cooperative bank ke ha mata start khene ma to ke cricket stadium ba football stadium ke noi inke indoor stadium ke ha additional video chini nang to inke town hall ke guest house budimaro bangma chong aro 18ta point ang nano po copy ne abo ke kya kete ke ha khupo kaham ke lama ni tuye PM Jonmoni under scheme chini ro Kanchanpur ba side number kendro nimsingo 31 ta lama more or less approve ungha central government ni unge abo ke ha phase part ke abo sanction ungai ke tawo pusporam akhani ni monu chulengta boni ke ha package khye nini PMGSY by implement khenai already tender processing abo complete jabo December on chike chung pa paper jodi okay ungke chung December on chingle abo samu nai hi asa ki lama dosomoni dabo abo dosomoni ya abo ke monu chulengta akhe nini pusporam aja pusporam chiyo জমাদালয়ে 10-15 কিলোমিটার নাই আচ্ছা ও ফায়ার স্টেশন মলে বুকুপুর জায়গা নাই বলে ফায়ার স্টেশন আমি কি সিএম বাই को पर्सनली छलाया फायर स्टेशन के साउ 13 किलोमीटर नि रेडियस नि फातारो के हा फायर स्टेशन बाइ ते के हा फायर स्टेशन 13 किलोमीटर नि फातारुं के आबो फायर स्टेशन खेमायु के फायर स्टेशन बय ताओ प्रपोजल साइट लोकेशन ने जोंखे को जपो के हा फायर स्टेशन न इनके जुदि कांचनपुर चिनि फायर स्टेशन तो के 10 दान छि आनंद वो के हा मैनेमा चिनि तुमु abo bono saha ke bungpono saha abo high level committee jeta fire department ni aro bo suha abo proposal nge ter thaka bo 10 da bai anando thanglai so khema lama beta kono joto hamya hino sio lama abon siro charo lama sa mokhe joto bangma bro salayo salaimo khnawo je Kanchanpur ni MLA tatio bo lama storm to mi mo bamsa so kok boy work ma nukma samcho no abo no tempo ang samodi tempo Puila no saha bo Kanchanpur 10 to Anand Bazar lama ang phaipaye 4 bar tender kheri ha 5 baro ke tike ye mai ha abo se abo agency ke phatani agency bo already abo sukna sora Yakhwrai khemo abo agency se ke bung asubini samung tangmo hamya abo din orowo chonu ha lanjaha samung taye bung pera tha abo ni kung valid reason rimo sekma wati phai tomi pho inke ni lebar ngya kopo ngapo bra rowo spotang tung abo kya posesia rowo brang ni contractor ko phai nei pheya abo company ke silchoni contractor bu phai nei pheya bini ro thikedar hila romo bungbu nei pheya ke samwa ke no bujukuri to ha ke mi aki puja ni skang supimo se bitumin su phaya ko ke to ke bitumin su phai pheya to ke lebar kri ko ake so se abo contractor phaki ye to apo chong mi ki SDM office mi cho SDM bai ke HCL ake abo contractor no chong ri hingye meeting khela brang chong no kauri ha je kali puja ni ye go brang abo no samuno start khelai no siri chong ke bo apat 10 da lama jeta tempo ang samo HCL ni andaro ar info lugu projara asu kosto to mono ang video by salaye beke khemo hamno ke ab election ni bo Durga Puja ni skango field visit khe video by pal ke visit khe na kono ha aro aini MLA fan ni unye 1.5 lakh sanction khetma hiye ri ha ke video by mi akau sala already work order by ko tha bo Durga Puja ke bo holiday chama jao bang thang bo se abo samu tamaya
Ingke ang siyo bo ay ni delak baile hamya. Arin po bo handover laya ha. Bo by no James Ajora maye chung nailena. Ang boye bo ni bo po ang already ay ni BF fan ni bo special maintenance ni bo ya brano video no ang delak fan place kya. Unsa kilometer me lama le. Abole lama le nai neke 1 kilometer ole une bikhotol ni chiyo jongkar ke kasake bri phana chiyo apa 10 dan lama jorale 1 kilometer by 1 kilometer 200 300 akhero Halan jora. hala jora Aman hamya. me hamya to mo obasa ya to Bokto GP ni andarum mang. abo ke south tuisama South to some disabilities. Botok 10 da RD block ni andar. 10 da RD block ni andaro inke tawon adi chini bo central jeta PM jonmon chini blue ni bo ye one ke scheme phaimo abo already ang je simo jorawo nani yapding no ang sancho almost 31 unconnected parano connect khenai aboni logewo ang executive no chini chief engineer no through executive ang chithi remote aro maximum to maximum buskangwo 8 project already DPR ready kheha abo biskang bosini fando abono include kheye chini area wo abono implement khebe Taon jora ke lama hospital fire station bo notuya habala tong ko khana. bangma habala uste bangma nini sports activity stadium ke bono nang no kya copy rinai na abo share keme te honorable CM no ang rimo ke buding ke se chithi hoito chini takuro adarao ngchi aungkhna ang chithi sui ri tong abono brang si aungkhna amboye brang chikro laikna amboye ang sanchuo tawanadi nang ni boye ang jotesto bubak ran tuithemo bai ang habala tongo ingke bosi baba tawo chung bosi ni se laipi tongo ba sa chung khano jomsina samule chole tongo nang abo naichom naike skang CPM amolni skang wo ungyama takbo bosi banim siom sa speed keng to chung abo kahama ke nei na mami ke tini boja lama kring mo ble ha para CPM amolo abo lama kring ke apole bralek mami ripia ke abo jebro proshno khene brano proshno ke chu apole nang mami khorang tu samaya tawo chini bubak na tuithemo bai chung habala tongo tipra motha ambu ye nang be habija be kau samono ngkhari amani bubak rani tuithemo no na ngkhari di development samu unai ang nang no 100% rimayo je last bosi chio ba bosi kholong yama nang bo bosi ba omsa development unai abo nang buskang unai khaksa